Surrender ko sir. Ano dega? Sino problema nimo? Gamit ko sir. Ha? Gamit ka? Sa may gamit nimo? Usasi ko sir. Bersuhan lang ko sir. Usasi na lang ka? Gagamit ko sir pa. So ayun guys, ipaprank natin yung mga magigiting natin na mga PNP guys, yung mga pulis natin guys. Ipaprank natin sila guys kung anong reaction nila. So ayun sila guys. Yun sila guys. Yan. Yan sila guys. A few moments later. No. Sir, may hapon sir. Surrender ko sir. Ano naman? Surrender ko sir. Ano dega? Sino problema nimo? Gamit ko sir. Ha? Gamit ka? Sa may gamit nimo? Usasi ko sir. Taga-asa man ka? Sa bubong siguro ka? Ha? Taga-asa ka? Hindi ako makaya, grabe. Taga-asa man ka? Sa may pangalan nimo? Bersuhan ako sir. Ha? Bersuhan ka? Bersuhan ko sir. Maluwi ka sir. Gagamit ko sir. Gamit ka? Manya ka ron, nagamit ka karon. Gagamit ko sir. Ah, nagamit ka? Asa man ito imong gigamit ka ron? Urot na sir. Ah, urod na? Bilin-bilin man ka? Gagamit ko sir. Ano ba na pa kay... Bersuhan lang ko sir. Usasi na lang ka? Gagamit ko sir pa. Sir, okay na ba sir? Mapriso ba sir basta magagamit sir? Oo, maprisa gina. Gagamit ko sir. Takatagom ka? Gagamit. Mapriso ba nang magamit sir? Mapriso gani na gani. Wow! Ang sarap. Gagamit sir. Sir. Ano mo to diya ba? Dito na sa kawas na ay nagsulod diya sa kuan. Sir. Bersuhan lang ko sir. Gagamit ko sa dakong gugman ako para niya sir, pero gibiyaan niya pang niya sir. Ay, ang mo na yung style de. Mapriso ba? Sir, gagamit kang dakong gugman para niya sir, pero Oo, mapriso gyapon na. Ano nang meron imong uyab di ay? Hindi na makayas, pati nasakita sir. Ha? Sakit na kayo ng kasing-kasi. Sakit na kayo? Unya. Ato nang di mo imong kapikas di ay? Gibiyaan ka? Gibiyaan ko sir, mangita, maglain sidecar sir. Ay. Yan sir, salamat kayo sir. Di na siguro ni mo ginagawa siguro. Sir, nag-content ako sir. Ha? Nag-content kami sir. Laman kayo sir ha. Yung style karong ha? Yes sir. Karong ganing Nag-content kami sir. Salamat kayo sir. karong drama na. Sir, salamat kayo sir. So ayun guys, good morning. Magsa-shoutout muna tayo sa mga solid supporters natin guys ha. So umpisa natin kang Corin Kuling ha. Shoutout Corin Kuling. Roldan Impik from San Vicente, Acacia, Buhangin, Davao City. Shoutout po bossing. Ani Kataya Sabinis ha.
yung pinsan ko, ha? Shout out Win Espanyol. Shout out Win Espanyol. Florante Eliaser from Tagaytay City, ha? Shout out po sa iyo, boss. Florante Eliaser at saka kay Boss Janre Lopez. Shout out Boss Janre Lopez. I love you po sa inyong lahat. Amping guys, amping, ingat palagi. Bye-bye.